kosilica, u stvari usvarno postolja Hondin motor. Ovako sam postao sve bubosnu istu. Samo ovdje nemam plastiku, ali imam negdje. To trebam da nađem ako bo. I ovo je sad, ovaj za mahovinu. Evo pogledajte mahovine u Danskoj. Katastrofa. Vlaga. I evo. Imao sam robote i oni su mi kosili i bilo je zaista, nije bilo mahovine, ali robot non stop kosi. Međutim s robotima imaš sa ovim kablovima koje staviš okolo. Oni znaju da ono gdje su spojevi da ti to bude ili šta ja znam, ko prekinu se, ne znam nijak kako da objasnim. Uglavnom, eto ja kad sam kupio ovu kuću, kupio sam i robote užnju i tako da sam eto 2 godine ovdje koristio, je možda gor bio i 3. Tako da da sam njih prodao, a evo pošto ja radim s kosilicama i tako da evo sad kosim često, ali zaista je puno bolje kad roboti imaju nema mahovine. Ovako ovo je katastrofa. Ovo je meni, znači sad od aprila, ja mislim, tek je malo počelo i grijati ovdje, da u aprilu i da smogu, ovo je 4., 5. put kako ja ovako skidam ovu mahovinu. A baš ovaj dio livadi, to je najviše, tu se valjda vode najviše skuplja, ne znam nija. Ima i ovaj gor, drugi dio. Eto. Ali evo, kosilicu sam sredio. Kupio sam je normalno neispravno, nije htjela da upali, eto sad sam je upalio i pošto ona nema dole nož za košenje, samo ali bila zapuštena, i stvarno ona je neuredna. Pa sam je samo uzeo malo da isprobam, pa ću je srediti. Kontam da nju pošaljem sebi u Bosnu, dol da skinem motor i samo dol ovo. U slučaju da me dol propane, da imam kućište ovo doli, ne znam kako kod nas kod zove ovo dol, košaru, ne znam. Evo sad je 8, pola 9 sati navečer. U Bosni je već mrak, u Danskoj još se vidi, moraš kositi, evo ko i ja ovako. Ovo su kosilice ispod ove cerade za Bosnu, trebaju da idu prodati sve. Evo sad sam pokupio mahovinu. Jednu vreću evo ubacio u prikolicu. I evo kosilicu malo očistio. Znači kosilica je plaćena 210 kruna, to jeste 55 maraka, znači neispravno. Ali normalno još jedno nije plaćena ovdje pred mojom kućom, nego ide se. Kupi se, vozi se 20-30 km i tako negdje 50, zavisi.